Нартыкатчыты хуждар бажуны шашайрага уалтыра ирташын. Ахам нышани масагатыры что национ библиотека ярыш тырсадиш шармагонд мазал яном громкие чтения жакка. Аркодея котта чинык доны шайрак библиограф тандуты Людмила. Уем кушчатима басар хайта самай амбыр дравая самодишак. Уйты хайтаныр дыккак хатыр бахотта историкон наукаты кандидат Козаты Петр. Нартыкатчыта иш бакашын фалаша бамбарын амамашын уимаша қодырар гомканын та бирыжындару жағынс мазал арашчыты. Уйфадыл басы такоттой асысым дишагыр кашт. Ман бафандат асы проект шаражын, манам адам нырдуджа в жаржонанс на нартыкатчыта. Ама уй болвырдай амбарын канзани кашсани сехадак, ама са амбарын канзан нартыкатчыта куд амбаргашты сауз зуранс. Манам бирыздар Кохсатова Якашкая, Адем Аксанафем Бара, Мананудом Петр Кузьмич Полвардай Шпараканзани. Аю надыкак мероприятие, фацак мероприятие Полвардай Разарта Нартыкачтахай, абон там ахрайдайзаштам кашин.